everyone! Naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti may patangatang ita drama kat part 22 compilation. Dito drama tayo. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Malo, tintay drama. Dear Manang Biyanang, maminanuak amaluko, takanayon dak nga itarayan dagiti pakirelasyonak. Banaga pagsangsangitak, kan pakaisi-stressak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Hey man, lolo ko! Lastog, kuna na nga ikasarnak, sa balimatin kasarna. Anya man tisang sangita, maud si Kamalaw. Dayjay nga Sir Biliano kuna na nga syakti ikasarna nga man matgayam, sa balimatin altar na. Nabiit kayo pa'y lang amin anagam mo ngam nagtalek ka adagos ken kuan Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga rod nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami ije bagyo, ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta, namin adoon alinuko da ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagarem ken ka, aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak abinasted mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agarem ken ka, nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isuntimang seryoso kanyak nga mawan latagayam. Nagsakit dito nga mang mangyayari kanyak. Ala, adantulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasudos ang mga klon kadagiti agarem ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka, anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Ay, uwan nga ron. Ngamawan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na ko niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarim ken ka. No kasta apanawan na katinubiyaw. Kaya't kang andingayan malaw. Kayak nga andi ngayon tibagik, tata. Hangko nga kasapulan ti andi ngay mo. Kaya't mau, tain taagbuya iti sinay. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikat kaya't ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adda pa'y papanak. Kunak man daw binasted mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak ko. Ay, wan nga rod makapasuron. Basta ag-break kami iti ma-boyfriend ko, paspasan na matante umay ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawunan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi dyan nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pampabainan, tamaditi kasta. Respetuam lata, talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, no ne tataban turti pa kay boyfriend hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wan nga rod. Ngam, awan mat nga minarek na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Ikawan na? Nariga mo no pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak ko. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalinti makyama mo? Ni, itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyon na, di tabalay daninong ko adaryo. Ha?
Ay, kastaya. Uy, nagwapo mat dato yung nga tomboyan. Wan, tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mat nga pay-pay so. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaysuna nagam amuta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis ng pailaang, nana. Tanabatik ti walit ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Day, unay day tan apabang lumalaw. Ay na umaya mo umanan. Nabayaga di ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta gaming ka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom. Ano ko pa yung nobyo, nanang. Ag-ar-arampay lang. Sino man ang day tangay? Diyan nga'y anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdardarasudos malaw. Kita damang ano damang asawa na. Ay naawan, nanang. 101% nga single jay. Ay basta, di ka nagdardarasudos. Bayam nga agaram iti mabayag. Napaliiwam na imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta No kaya mo man ang tiagsangit. Alay, aklo na madagaws. Si ka mo tiagsangit. Saan mo ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sinsir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwam na imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar aram kinimalo nga anak mo, Lulet. Ay, sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangararman na iti anak kaw. Iti cellphone siguro Kaya no ija istro ti pagkikitaan ka. Kasta aya. Ay, Una yan dyan anak kaw. Imbag ano ba rupay dyan lalakay? No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaw. ha? No kasta? Di mo amo atumboy di agar aram ija anak mo. Nay. Day na ba imbaga day ta? Diyak amaw bantaor. Ay, sos. Bagbagaam di anak mo. Ungtam no kasapulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apu ko. Kakayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw no dahi ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasar. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siyak, uray lakaya kon, makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apu kom do siyak ti pakiasawaan ti anak mo, Lulit. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay mga mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak kaw. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam a babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki nga inuluklukon na kamat. Kitaan nyo ka di, manon nga lalaki tinang loko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga man diyakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba ti atiwan na nga lalaki Diyay lang busis na ti babae. Ngam ti taktak na katkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakam mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan amin. No anya ti pagragsa kakatsuportaran niyo. Han nga kasta nga kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang.
Anya! Ne, siya kamot gaya, Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang bye-bye sa home. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Hala, agrubot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik magkayam tayo wallet ko. Anyahamatan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga day chay. Ay, kat yung kabiit sublian Maladaw nan ano subliak pay lang. Ay, bumulodak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga di wallet ko. Iso a 10,000 ti buludak kanya. Ay, awan matikasta nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day jayan. Ngam panayunam kaninanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang lumakaawid ta. Dumagastan to ijibalay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalaka ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga rod. Katsi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Apay, ada kwarta nga pagkaanta. Awan matan na ba ti iti kwarta? Taing gatang ta iti t-shirt mo tinabuatay. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Nakat, sige ang Rod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko dito eh. Utangan ta pay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo an. Urayan nagsubli dito eh. Ay, sige nga Rod, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday diya nga Rio. Diyak mata nasiputan ti tinurong na. Adala ang tanday diya yan ti kahira nga mawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid diya nga Rio. Rumwarakit din ito eh. Oh, miss, mabit lang. Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, ag-awid ako na, sir. Taawan matan diya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni! Kunak manon na kisarita kanyam di kaduak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kano pa itikinan me. Ay, diyak amamu ti kaduam. Kuna na nga agsublit amapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tan. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tan. Basta agtugaw ka dita, miss. Ngamno at da kwartam. Bayada mo ti kinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. Lukas ta nga rod. Di ka pumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsubli ti kaduam. Makaturturog ako nga gururay. Itoy. Ayan na ngayon na dyan nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti ka ba? agawid ako man, sir. Tani, sumip ngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. No, da ko makwarta ko ray bayad akon. Ngamawan mat ngamin.
Ag-awid akpay atay nakpay agalay ti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsublin. Ay, agsubli ak, sir. Promise. No kayat mo, duwata ang mapanidya balayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga ron iti balay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay a kwarta. Ay, basta mangtit kayo iti 2,000. Bayadak tumatlang no adamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang, Rod. Nay, anyat sang-sangit ang malaw. Di kan sama na naturog idirabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka idirabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaan. Manjakon nga talaga, nanang. Manjamon, tay. Tiag ayat, ah? Ah, Agpapadamat gayaman namin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. apay aya. Bulbulas tong dadya nga Rio. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe kanon nga nagpa-Manila, tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa imbagbaga-kanyak. Anya. Ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Ingatangak pa iti sa ku 4 mil nga sapatos. Kanjay intarayan na nga kinanme. Anya. Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Gampi manaw mat gayaman. Sa lawasaw da dya nga tao. Ay day ka ngamin ti madikeng kaka. Tanaglaka ka ngagtaltalag. No adakid dawen-daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Adda ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwanay di. Ala, mabiit la ang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga Rio ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Adda sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yading. Sorry no, nagkamali ako iti kwenta. Isublik to'y sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isubli. Tama siya nakitinam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awata mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakit din ading. Di kagbabain. Tamani po dita. Kanayun konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar ko kanayon keng kaading. Kunana met, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanen? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, mamuam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Uwan nga rod na nang, hanukon nga aklunan. Sigurado matla nga lokonak tumanan, nang runak at guwapo. Kasla na singpa matilangana. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtignay ken panagsasaunaan na singpa. Baka nga'y agin si Singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta, anak ko. Kasla na singpa matilangana. Ay, uray man pa'y Singpat na amin nga Singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan Malo. Asinaw? Jay agnagan iti Cesar.
Wen ante. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen kano nga ron ante. Gani, insublat nakmutin nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay alalaki anya. Wen ante, iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangikasarkan ko na. Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Di binastad mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mang luklok ko na diya nga lalaki? Ay, saan siguro Taikasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti ada asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kayat na pagtrabahuan sika. Kanaggagat a talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. At dapi ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ulang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Kasta unay nga apal ko iti kasinsin ko ta nakatumpong iti nasingpet ken nagagat nga asawa. Kataging gaita naragsak talatang agdandan na. Kat adda pa yan talo nga nakda. Masaya nga nak ngem awan maramidak. Basol ko ta pinalos pusak. Kat ita single aklata ta mabuteng akon amakin nayat. Ngem na dapay siguro masara kakakas ken ni Cesar mabalin amakin nayatak manen. Ngam kaslawan matan ti makita kakas iti nakiasawaan ti kasinsin ko. Iso na saysaya at lang agbakbakit akon abalasang. Ngam ti may law anak manen. Alakastan tuy gayem mo malo. Alaga kayem di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat Malo. Dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Manipod ka ni Kabsat Ansing sana pudno anagan tintay idarama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Ansing. Dear manang biyanang, may sa kabalo, at damat kakabsat kong agpada abaak. Da kami atalo ti pagtarayan da ito ngay padramak ken ka akapadasan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Unay matan ti kastoy amasangputan dito'y balay. Nakarugrugate, nakawarwara, kaslaawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Diyak masamo ti agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awampay serbim agnana dito'y balay, RJ. Di mo dalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kay ka di akong kwarta yung mga kayo din, nanang. Awang kwarta. Diyak pa yung amin nagsweldo. Magraraman ka mga agsweldo. Kadi ka magtrab-trabaho. Ay. Uwang nga yaman niya. Nalipat ang istamba gayang. Kunak mga opisina aknana. Basta agawid ak. Masangputan ka na barta. Psst. Di kaya agungungin. Tama na dahil pintas yun na. Alan kwarta yung mga di. Ay na, awang kwartak. Anda, yun wag pimpinsyon kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kayat mo ti madan iti kwarta. Ay na, kasta kanayon ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbarteg.
Kaslawan nagnana DJ balay ta nakarugrugi mo. Kaslawan tao nga gigyan. Kasano, kajay la agbarbar ta teraramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos ngam busy akmat. Babasit pa'y ngamin dagiti anak ko. Kan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, dayta ngamin ka, ta nagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngam sadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngam anyangay, adda ditan. Awatek latan at igasat ko. Uray kumanubak nang magtinakyasawaam ngam saan mo. Napubpobre pa'y ngam datao. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Nanang, Husto nga may nantiwalong anak yaw. Na kayo mo lang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang una yan, nagadumo talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Agam anusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti ka anakantayaw. Makikabalayak laeng dito'y. Wen angam grabe mo't dayta. Nagadu talalabaam. Dua abantay mutan. Pati nga min up ken ulas kas kada kortina dita manang. Inakas da mo amay. Iso akabilitan alabaak Ken sa nabalay tada mo washing machine. Ay narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isuswildo dakan kaaya ka ba guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwada. Ken libre ti kanag. Uray man libre amin. Rumbang kumamot as wilduan da ka Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka mulaw na yan. Ay, ayos laeng manang. Napigsaak pa'y mga agtrabaho. Ay pumanaw ka dito yan. Tao may ka nagnaad ije balay. Apay, di kan agsubli ijay syudad manang. Saanan? Ipaabang kun je balay may ije syudad. Dito yan probinsya ti pagnaadak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay, nasayat nga rod manang. Umay kag na di je balayan Pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay! Akin irek di tabumbunagam. Ay, nagawit ka mo't gaya manang. I-rake din san Sibiyaw. Ibilad ko kanaw. Kaanaw asimmangpot ka. Idi na minsan nakalman. Manungay mo, titangdan mo ngagbumbunag iti irek. Awan manang, ta libre mo ti panagnaib ko di balay da. Na? Apay! Tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Ay nawas out di nagbagyaw manang. Kunak atarimaanag inyo firmat ni insan Sibiyaw ti balay na. Isa nakipagnaida kun kadakwada. Kahit di da kasuswilduan. Saan na masapol, manang, ta libre mo ti kanak di balay da. Nalabas mo dagita tattao. Ikanda ka kumalattamot iti kwartam Ikandak mo ay, ti pagmeriendak no na duma, paghalo-halo kas day. Ay pumanaw ka ni Jebalay da. Tao may ka nagna di Jebalay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon diti balay berteng kan remeng. Saan kayon ngagbalin ang nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayaw. Hiwan amanang. Agyamang kami tada ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayon nga kakabsat. Kuwan basta no anya ti matrabaho di tao agtitinulong tayaw. Kano adamakan. Saan abanat. Suruan tayaw taginaw ta saan tayo maabaknang. Wala manang. Sa anak mo't anarawag. No, ada may sakilo alitsaon. Umdasan kanyak dahita. Ay na, dayta may sakilo alitson, masida tayo dayta iti duwang aldaw. Ay, pasensya kan amanang. Tangay si ka tinakaadal kan agpinpensyon ka.
Anong sanda kami apakanan ah? Awan problema dita. Basta agikin na awatan tayo akanayon. Ala, dito yan ti pangikan nyo kadagita, babaros. Ipaigid nyo paila dito, ya. Day, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan simentaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramed. Datayon ti mga ramed tapno menos gastos. Isupay ti panang dantayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Isu datayon ti mga ramed iti daytoy. Agpatulong tayo magkidi iti anak ko ah. Barang agawid ang tanay. Manuman ng aldawan na sana nagawa awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramidin tayo ayan, nanang. Agparami dakit ti talo a pansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusaran niyo iti talopan tiyon. Kapangidulinam to kada kaming agkakabsat ah. Saggagay sa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay samot ti nanang. Di kay pala natay, agpaparamid kayo ni ti kasta. Kahit, anyat kayat mau. Urayam amatay kamay sa kagpaaramid. Adang arod kwarta mapagpaaramid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay, kaibat tiyandak iti kwarta, ah. Ay saanan? Patpatsam to kak. Ah. Sigurado mo't lapag bartak mo ti maitid kan ka kwarta. Apay atalungay. Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kami. Kasi mo dagiti baak akakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di syaklaeng. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo iti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kas lama idaras ti ipapatay no kasta. Da kayo lang nga. Kadakan ka ano di mo kayat. Di ka kagyaman ta da libre pa kay dulinam. Siyak ti aggastos. Diyan nga rin kaya't. Di da man iramaraman iti dahi tananang. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. Adamat sementeryo apa kay dulinan yun numatay kayo nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kan jak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat ditoy, taga-abay kami agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawa na, kastanti uso ditoy. Wen, ngam sa dala agaramid iti pansyon no natayon di tao. Ngam da kayo, si bibiyag kayo pa'y laeng. Ngam nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa ino niya ti itsura ti pansyon ko. Maibagak ti design akayat ko. Kasta ti kang ato na manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na manang. Ay di mo unay yadayo ah. Pag-aabayam, tapno agahabay tayo to. Siyak dito akin ni guide. Jak kaya ti maiting nga. Takas la jak makaangas no kwa. Awan tumot anges tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Ang basta. Jak kaya di tatanga. Si kantulat ta ditan, talalaki ka, Berteng. Awan di adim ija balayaw, Lerma. Awam mat nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw awid. Makapadanag mo da dya tao. No siyak, nairwama ko nanang. Adan to pa'y tay dandan ni makabulan santo agawid. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray ko mano'y baganan o sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ko na mga min ti cellphone na. Wen nga rod Kanayon nga igatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajak ingat gatangan nun Ay, di pa'y lang amin mga sawa, bareng agtalnan. Asino mo ti mangayat kan kwa na nga. Nukas jay mo taramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulat tananang. Di kay unay agpampanuno, tapno di kay ma-stress. Adala siguro day jay ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pa kay dulinan tayo nga agkakabsat inton matay tayaw kabagis Berteng. Wala ka bagay.
Medyo dakkel mo tinagastos ni kabsat ta para iti dayjay. Nagdadakkel mo ngamin na gidya pakaidolinan tayon ta. Kastama ngamin ti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan na kano ang mabaddakan. Oo na. Iso mo tinagastos di iso ti masuraw. Naimbaglaangan ta saan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na malat tapi man ti agbalin ang masakbayan ta. Masyang kalata, tagpadatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na ngamin sinublian dyan nobyo ka nagabrod. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manuatawan. Nadamag kulatan ang asawa gaya man iti sabaalay. Malipod mo't linukurak ti kakaiso na anubyak. Diya akong nagaram iti sabalay. Ta mabuting ako na malukaw. Nalakay at mapasakitan. Nagrigat. Ay, wang nga ron kabagis. Agpadata nga imbate ay dagiti kaayan-ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awam maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak manan. Lipatan mo tinapalabas. Nabayagan dayday. Bakit kang lakaytan? Isa pasitlangan tinapalabas na kita. Wun matkit di naipalagip lang amin. Diyak magawidan ti agluha. Ay na, Janak ko, Di manang! Apay nga ta. Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Anyat sansangitan manang! Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya! Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka na. May tabunan ni RJ inton bigat, Berteng, Remeng. Wan nga ron manang. Diyak kaya't amaya dayo ti pakaiduli nanda anak ko. Isa makipagpakaasi akada kayo Itad tayon ti may sa pansyon ken nga RJ. Ay, katuan naman lang. Sana problema dahi ta. Anya ti itad ko. Jay kukwam Berteng, wano jay kukwam Remeng. Ay kumporme ay manang. Wen, kompormilatan. Tano sino ti umunan to amatay kada tayaw, kompormin tumag ti pakaidulinan na. Nalanga road. Pasensya kayon Diyak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Wen nga rod biglaan ti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Rita, taray. Naibusan tin inuman ta. Taray. Nabartekan pare Berteng. Agawig ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam na mapa. Agisat takid di may pare. Kaisura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ti adaw at away. Ita kala kami na nagawid ka. Agisat takid na bayar di panagin ni istoryara. Ituloy tanto tagin istorya. Inton saan ka mabarte pare. Ay na. Amok ti sasawag. Yeah. Nore na parte ka. Ritraw. Alagin rin. Ang siyata. Nay, nabartag ka mo Berteng. Apa yan? Anyat nagbartag kam? Pasensya manang. Nagsabat kami kani Rito Abarkada. Nagsat kami basita. Ay, nalahing kag pulusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Remeng, napanan ni Berteng. Awam manan dito'y balayan. Ay na manang. Manipod simbang pa ni Rito Abarkada na saanin ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman di nagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay ka mapanmanan sumok mo iti arak Ay na, una yan day tao.
Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa man ang tisigod nga ramid na. Lakit di Sama la nagbalbaliw, idi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman ang tiagbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inaldaw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sana bali manang. Adamot na nakasanga na apakaidulinak. Adamot pansul kaon. Ay na, saan pa asigurado no adako kwam ijay. Tadudwa lang ang tinabate a panchon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sa apakaidulinak. Sarda nga mong tagbartak, Berteng. Laklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangal-alam iti kwartam pare. Nagadwa ka na yun ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko na kitiginan pare. Yung mangibate ang iti pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Ha, lukas na tuladam mo't di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya pare. At least, saan to ngagproblema ti mapanawam a pamilyam. Wan mat ka diya. Alam, agpautang ka man pare. Ay, sorry pare. Ngam, jak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan wano daga no iso. Ha? Awan bandaga kan lugan ka. Alam, ada ilakok kan ka pare. Anya nga dito nga ilakaw pare. May bagang orasyon na naansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Natake na na. Ala, ako makipagladingit ak. Nagyaman anak na na. At dangamin nasaw ni tatang kada kaming anak na. Nagatang ng kanutay may sa apansyon dito asidag ti palayaw. Nay, awang may laklakok kang kuana. Ni Tata Berting kano tinangila ko na na. At nakasurata na nagpinirmanda. Anya, ay, ladingitak barok ngam saan ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw, tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad damayaw. Ay, pasensyakan, barok, Unay kamutan, Berteng. Anyad na pampanuno mo aya, takas na teraramidam. Sorry, manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kailaklakon tapan tsumaw. Sorry, manang. Gapoy ti kasta ngay naramid maw. Jak ito dan jamay sakag ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Apay na Dayta ti ganabam. Di ka nga minagpampanunot. Makamu ka maangag paramid iti pa kay dulinam taw. Ay na, mananganseng! Ni Berting nga kabsat ta! Nakasalungay nga yan! Apay! Isumot la ajak marieng. Di magaya magang-angasan. Tinasayaat, itaray tayo ospital. Parang may spalpay ti kabsat ta. Natayan ti kabsat ta, manang. Naatake ka no. Kas malakan ni pari rito, ti impatay na. Ay na, Berte nga yan. Una yan, taimbati na kami mata nakakabsab mo. Sorry no na sermonan kay ti kalabas. Sorry kabsat ko. Kasanungay, manang. Ipausar mo malakan ni tay may sa apansyon. Kunang mga awang kuukwa na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imun unamatan. Tinabati ngay. Asino ngay ti mangusar?
Ay ka, no sino ti umuna kadata di isaw ti mangusara din ko. Anya, kaasing nga tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamot siguro abay-bayan ni Ler mga anak ko. Ganda giti nagduma pa akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasaya at kabagis. Katita bakante pay laeng tinabati a pansyon a pinaaramid ko. Kat no asino ti umuna kada kami ti kabsat ko, iso ti pakaydulinan na. Ngam kaasi ti Diyos, napiksa kami pay matlaang hagkabsat. Kat ti pagyamana kiti apo, awan sakit mi. No adaman marik nami iti bagimi, gagangay la sakit ti saka, sikat kan basit a panateng. Kat no yat atidog pa ti Diyos ti panagbiag mi, pagyamanak launay dayta. Alakastan, tuy gayem mo, ansing. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggan, ti sabali manan, nakapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagninay, titunggal may sa... Manang Biyanang! Manipod ka ni Kabsat Conrad san na apod no anagan tintay idrama itang. Kastimanti ko na ni Kabsat Conrad, dirman ng Biyanang. Naglakaak nga gaburido. Basit labanag umdasan apakariribukak. Kat ison ti paka-estresak iti kastaunay. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ay, anyamat ti kastuyan. Grabe mat ti kastuyan, mapaspasamak. Asino ti kasasaom, Conrad? Awan magkadwam dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga ro ti problema knanan. Anyaman ti problema mon aya, Conrad. Ay, si Jekyll din ko ah. Di namat paggatasan di doang nga anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding maw. Una nang, naganak idagsapa. Hanggang di namat paggatasan. Mabisinan na ganyan anak na. Ay, problema mat ti kastoy. Ay, gagangay na siguro, tada mo na ngamin ti aganak di kalding maw. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod ah. Mata na aganak ka talaga. Ang mga numatay dagi anak na. Sapay nagpipintas ti kulor da. Ay, anyamat ngamin di inadan. Makapay-stress sa panunutan. Ay, subyak di kalding ko na nang. Diyak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ani ti mamador da. Kahit kumustan di kalding maw. Pinaggatas ba't lang di inada? Saan nga rod? Isa pinagmamadur kon ada iti anak na. Kaya damat. Kaya't damit. Iso na lang tanagastos ti gumatang ti gatas. Sapay awan kwartakon. Pangalak nga tangay ti igatang ko ti gatas da. Sapay narawot da. Problema ba ti kastoy? Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan kan nga agproblema anak kaw. Ay, anak na nang. Ang kasanungatan nga, no, dumakkel dagiti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa dagata yo pangipasturak. Ay na, di mo pala problema anday ta. Di pala agdama ti problema No, kasano ang mapagatas mau dagiti anak ti kalding mau. Baybay ampay la panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang maamin ang nagitay tarakin ko kalding. Tana uma ako ngagtartarakan. Kan awan pagpastura na yun. Ha? Sayang, mayat ko maa. Ang awan mo't kwartak pare hay may. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa kalakyan. Gatang mo ni tinala ka pare. Tano sa bali ti pangilakwak, nangina. Awan mo't paggatang ko pare. Utang mo no iso. Ay,
Diyak kaya't ti umutang pare. Tayo supaya pampanunutak da ita. Diyak lakit di maiturugan no kwa. Ay ano sa mga road ate agdiskitar pare. Sayang dagijay. Masikog da pa'y amin. Kat naglakap. Ala, sige. Padasag ti agdiskitar pare. Tatang, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Ta adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta. Pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, tatang. Anya, kunam ngawan pagpastoram. Ita gumata ka ba na ni tinayon nan? Agmula kiti sakate, tatang. Agmula ka pa yung kaumuna saka gumatang ititaraknam. Pautangan da kuno saan. Ibagayo, no, didak pautangan. Tapno makadiskitara kay tinaduma. Pagkatang ko iti materialis, di duldulin ko kwarta, kunrad. Tapasok atak ti bubong ti kusina. Adun tagtagtag. Alang aro, saanan? Pare Jaime. Pare! Oh, pare kunrad. Anya nga, agdan na diskita na. Awan pare. Nga malay, utanga ko. Sigurado ka? Uwan. Basta di naksingirin na dagos ah. Wen, danag mo na ya pare. Agtulang ta. No di ka makabayad, sublip na kiti kalding ko. Ha? Sige pare. Makamunitan. Alang araw. Mabalin mo ayawid dagiti kalding ko pare. Akalding mo matay. Ay, problema mo ti kastoy. Pangipasturak nga tanungay ka dagiti nagado akalding kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay nga min anangala ka iti kaldeng no awam mo nakasagana a pagpasturam. Kunak nga rod nga agmula kay ti sakate. Inak pa lang mangalay ti imulak. Nagmula ka kumapay nga imunaa sa kanangala iti taraknam. Ay, sapay masikog na gaya kalding. Isa ka tsampay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Taano sampay ti agsakate. Adumet ti sakate ijabantay. Wanin ananang. Apay kaslag lulutoy arimbor di anak tabakal. Kasla, nagdakkel man rin ti problema nan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Agbirbirok iti yero itay ngam awan mabirukan na. Orayen na matarimaan ti kusina tayo Sano maikat ti sigo na mo baong? Isunto sa rin na. Rasonos to mga desisyon na yung anak mo nga. Saan nga agpampanunot no dandoma? Sa intungkwan, agprobleman. Iraman na pa'y na taon, agproblema no dandoma. Mala, awawatam ka din dya anak talakay. Amom matakas dya ti ugali na. Pampanuy-nuyam kami ni Sukastay. Di mo kami ung tangkad. Kaasi mga raw no maungtan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dya anak ta. Isu nga awawatan ta kumalatan lakay. Samot ang nagitikalding mo pare. Wan pare. Nagigidanda anak-anak. Sagduduwa ti anak da. Nika, mayat na pare. Sure time ta sagdudwa anak da. Lagi tayo na duma. Sagay sala ta anak da pare. Wan pare. Ang problema kamat no pangalaki iti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pa lang amin iti sakate. Ay, problema mo na pare. Kaya kasano, tayo bayad mo nga pare. Makipagpakaasi ako pare. Hulugan ko mati pamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta pare. Basta binulan Ewan pare. Okay. O sige nga ron. Labasan ka pa itanay. Nakitaan nung kasano ti pamayak iti balay dagiti taraken ka. Kurang pa nga mintin kabil ko ayero na. Adaan mo yung agumatang iti kalding nanang. Apay, ila ko maun dagiti taraken maw. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kan ni pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulan ti utang ko kenkwana. Ikontak ta. Ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da.
Ipasurutan anang iti anak da ama ilakaw. Inuta kon nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi da lang mabisinan. Apay nga ila ko madagos dagiti tarakan mo, Conrad. Awan nga rod pagbayad ko. Iso nga ilako kun kan awan pagpasturan. Naibusan tay sakati ijibantay. Awan maipakanan. Orayan pa'y kumado makil lagi tandak na sa mo ila ko. Tapnood ako matubaw. Awan mo't nga rod maipakanan, tatang. Iso nga ilako kit din. Problema lang dahi ta. Tsak kayat ni may stress. Tsak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Nasakit ti ulok, tatang. Anya, nagal-ala ka pa'y lang aron iti tarak na nakastama laang. Basta ilako kon, period. Apay kaslag laladot ka manan, Conrad. Kasla damang problema, maun. Nalakom matanda iti tarakan mo apag problema, am. Ada ka di manan parikot mo, anak kaw. Ada nga rod kamuro diti agong kunanang. Nagado apag tubuan na. Dito ipayayan ti agong kumit. Adan alimawat ti abot ti agong ko. Ta medyo limtag ti nagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man daytan apag parparikot am, Conrad. Basit laba nagdayta, anak ko. Dakkalabanag para kanya tanay. Ada planok nga arman. Ngam kastoy mat ti agong kon. Adamot nagdakkala kamuro na. Kat, maan ano aya? Saan ba't amadlaw? Madlaw na nang. Apay, asino ti armam aya, anak ko? Ni Agustina ko mananang. Ay, wan, nasingpat day dya abalasang. Kayat ko aparaken ka, anak ko. Asano nga rod maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, amang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Laki din, arma mount tapno makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok na nang. Inak to arman no imperson day tao. Ada ako nito ayan tiridaw da Agustina. Ay, kaslag nervyosak man. Apay nga yung kastoy. Problema mat ti kastoy. Nini. Naglamisan kita kulap ko. Nyamat tayo. Ay na! Ay, Naimbang orasyon, nana. ay na! Mangigkigtot ka mat, Conrad. Ape, nakatakder ka dito, ayan tiri daw ngay. Sumrak ka! Kwa? Agtuktukak kumaitayan, nana. Apag-isumat na rumar kayo. Agad sumrak ka, abarok. Anyat gagaram. Ni Agustina kuma, nana. Ada ka day? Adda dita salas. Ala, umay ka. Sumrak ka. Agyamanak, nana. Oh, Conrad, sigamat gayam. Agtugaw ka, ah. Oh, pare Conrad. Ha? Ada ka man. Agtugaw ka, agsasango tayo kada Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito'y pare Jaime? Gagangay ti baro pare. Umay sumarongkar iti balasang. Ha? No kasta, agar-aram ka ni Agustina, pare. Nabayagan na pare. Di na mula kasyal na Agustina. Jaklat na mapukawan, di na mlama pare. Sige nga, anya gagarang pare. Kwa? Awan, umaya ko mga bumulod iti bigao Agustina. Ah? Ay, anya abigao, Conrad. Tay dakkel, uno tay baset. Tay dakkel, no da. Damot gayam karibal ko kanya Agustina, tatang. Problema mat da ito'y. May nanak ko. Gagangay na tabalasang ka nga ron ni Agustina. Talaga nga adulang talagiti agarim kang kuana. Tamalaksi da na pintas. Nagagat pa'y kan nasing pa'y abalasang. No ngay mapastedak, di bambannog laang.
Talaga akas tati agaram anak ko. Kas bakan ni nanang mo idia. Adaw, dagiti aram kang kuana. Nagbabaknang na pa ya. Kan nagtataal na. Ngam, kas makita ba, baraw. Sakti inaya ni nanang mo. Ah. Depende, iti diskarte na ita. Manjaksan. Na, Amangan no basta din naktumot laeng. At damot gayam karibal ko. Kat dayjay pa'y apari hay may. Anyat laban ko kinkwa na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ngam siyak. wala, ngam nabisyo mo. Manugal, kan artag. Naimbag no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakit awan bisaw, nagagakapain, kan adama ituram. Iso adakal ti laban mau, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman nak Agustina. Kunak lano basta din nak. Kunak no ni Jaime ti aklunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki ana bisyo. Ay na. Pinaragsak na kiti kastaunay Agustina. Agyaman nak ha. Naggasatak mo tan. Tak kinayat nak tinakapimpintas. Nakasingsing po tabalasan. Nagasatakmat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigaton ti kasarta, Conrad. Apay akas la mariribukan ka. Problema nga ro di maparte ababoy. Amangan no kumurang. Kanjay pantalon ko. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparte ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparte. Kunjay pantalon mo, talaga akas jay ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, didak na takatawaan no makita da di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan aya. Saan man natila pagproblemaam? Bastit laba nagdagita pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Nanang, kasano da ito yan nga eh. Kasarmin kan Agustina. Ngam di makalmutan tayo letag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod nanang. Kunak, ano mapukaw mutlaan. Ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak. Marigata na kamagna. Ay, ipuspun tayo pa ilati kasaryo, ano kwa? Ay, saan na nanang? Amangan nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga round. Pilitak ananang. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umuna arabi ita. Ha? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid idata paylaan. O sige, madamdama biit. Ay, anyamat ti kastoyan. Umuna arabi imi ka na, Agustina. Ang apaya kastoy ngay. Ang damot lutag dito sipang kong. Nagsakit na makutay. Mabainak mo't ang mangibag akan ni Agustina. Ay, masano nga taday tuyan? Maigid-gidan mo't ngamin dahi ti alutag mo't. Mga nanlakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyat mapaspasamak ka. Nagadayo ti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mo't amok ama di nga inaramid ko. Luapay akas jay. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo diti balay. Sigud mo't apumampansinday jay basta makitak. Ang apay nga taadi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kaninanang, uno ni tatang. Ay na,
No di nakapinansin, bye-bye am ida. Jak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Jak makatal na no damang gurgura kanyak. Nuguraan da ka iti di mo matam mo ang makagapo. Ay kat bye-bye am ida Tinapatag, saan asika ti gumurgura. Ay, mandit ti kasto ang mapaspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inak man kasarita ni insan ko ahildo. Damagag nanyat kinagura na kanyak. Tapaya limabaslatan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makantayo kit din. Basta rumarak bakit? Mangan kayon. Conrad, masikuga kon. Adanton anak ta. Wan nga ron. Ti parikot ita. Kat no mapagadaldan to nga ta ti anak ta. Anyan to nga ta ti masakbayan na. Nasingpet to nga ta adumakkel. Ang mga no nabisyon tao. Ang mga no natangken to ti ulo na. Kat agbalintukit ti asakit ti ulo. Maditi overthinking launay, lakay. Amom, parparigaton ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet nga min maliklikan ti agdanag ken agparikot Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di. Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka. Tada importante apapananta. Anya ka mo't ken Agustina? Anyat pagkit kita am kanyak, bagtit. Saan, lakay? Saan mo't nga amin nga umay agpa-check up dito'y kat bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akasta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kaya't kaatulungan, taasawa ka kat nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Isong agpa-check up ka. Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatwan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga aramidag ti kastoy. O, anya. Naawatam, dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan bakit? Masapula tumaram dagiti intod na nga agas kan kawan. Kan surutam amin nga imbaga na kan ka. Uwan bakit? Ay na, agyaman ako na ka. No di pinilit nga agpakonsulta iti doktor. Diyak la amon. Kat, kumusta ti Riknam? Nasayat mo't kan bakit? Diyak una yung nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit? Jak ilibak agrabe tinagdalanak. Jak imbagarop anadanak matgayaman iti anxiety. Kat linablabanak dayta, babaan ti panarabay ti Diyos kanyak, kan syempre babaan ti suporta ti asawa, kan dagiti dadakkel ko. Agyamyaman ak unay iti Diyos, taimpay na kanyak ti nakasingsing putunay nga asawak. No saan nagapukan ko na, nalabit, nagtultuloy ti kasjay ang napasarak. Katita na saya atan tiriknak, kat naragsak kamin asa nga pamilya, nang runa itataadan duwang anak mi iti asawak. Alakastan, ti pagaya mo, Conrad. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina, kada kayo amin. Manang Biyanan! Manipod kani Kabsat Olga saan na pudno anagan tintay drama ita. Dear Manang Biyanang, bakit akon nga madapay lasok sukir ko? No apay nasaok ti kasta, adda nga min bisyok ajak maibatan. Banaga pa kaungungtak kadagiti anak ko. Kaya't makaututang akpayan gapoy ti dayta bisyok. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Rumwarak, Hilda. Marabyanak nga agawid, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Tamangan no parbangon ton no makaawid Papanan nyo manan ayan na. Hindak agsapul iti pagsayaatan balasang ka. Iso good luck ko ng mangkanyak. Ha?
Anya pagsayaatan ngay nana. Good luck. Kunampay sa ako ibaga. Mala, good luck, Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Adi kayon mapan makisugal, Nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. No anya ti makitkitam, di kalatan ang tagtagaray. Bawal ti pulungera ababaunan dito'y balay may, Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay na, uray siyak pari bunog. Wampit, ito'y nabati akwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay, huwag nga rod Ada tumalimabas anangisit apo sa itay itidalan ka. Ha? Partaan siguro na itya bakak mananita. Wala, takit di agmeriendan, Maray. Pag meriendaan tangay, ada ay akwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan, kan sanggay sa atinapay, mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko, rapisos. Mala, mapantangarudan. Ay na, talaga naimas ti ka libre. Ilibre na tumat Syakla ka na yun, hindi mangiliblibre kang kabunog. Awampay na po utak nga libre na. Ay, wen ka day, nagmunaya. Sa anak mo ta na imot no da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend, gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ag gayem tamad, saan aya? Ay, wan ba't di Ala, ituloy tantag kape, girlfriend. Ay, katuwan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ang ti kontratam dito'y abroad? Agawid agtol. Narigat mo ti trabaho dito. Okay lang ko maano awan narikrik na. Ngam adamot nga rod timpor na an na yung tibagi. Wen agpaimbag kanto pa'y imbag manong. Una, si kangay mo't sindi. Anyat planong. Kaya't kung arod matan ti agawid, agnegosyo aklangan. Barang makaasawa akmatan. Tani, nagbakbakit ako nabalasang dito'y abroad. Ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat mo't lang no makiasawa ka din ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin ko ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw! Kumusta kayon itikabsat mo dita abroad? Nasayat na tamat nanan. Agawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi ditoy. Manula abulan ti uray na yun. Di kay agsublain, Rupaw? Saan siguro, nanan? Nagsaritaan min ka ni Cindy Reta. Agnegosyon to kanon ni Cindy. Agaplayak tumat siguro, iti sa balya pagilyan, ka narikat ti trabaho ditoy. Ang aginanak to pa Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang iti kwartak ni kabagis kaw. Tainutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang yaw? Kwa, 5 mail anak kaw. Singsingiran na nga rodan, nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Alah, tatawitan da kayo. Ang pangaasiyaw, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwar tayo. Nga mga pala makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga men, ti babaunan tayaw. Sa nabalay, las day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, nga maawan mat matungtong palyo akariyaw. Sorry, anak kaw. Ala kayo, Nana. Api nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawam utang ko kada kayo. Ay na,
Bay-bay amla ka di. Awa mamapukaw kang ka. Para day tala ang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siya ti pagpambariyo. Di da nga rod kayat nga umutangak. Binilin da pa yan dagiti da duma kakabagyan may adidak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda. Ay, awan na. Kunat, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Insan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat dahi taan na panunot mo ading kaw. Uray siya gumatangak iti may pasada ajip. Manggita akto iti mabali na mangi pasada. Aduma ti napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg. Ta isunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapintas sa magatang. Uray siyak Manong. Di mo la Insan Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka man pa iti kwartak anak kaw, tanay. Si makit man ti sakak. Agpa-check upak ko ma. Ni Hilda ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Iso ti mangkuyo kada kayo no kunayong agpa-check up kayo. Apay ngay. Adda nang i-forward iti ladawan niyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo mitmanan. Sino ba tinangibaga? Diyon amuin. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay maysa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan niyo. Upat da. Anya? Unay mo dagita tattaon. Kaya't da kadadaulan kada kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Amumin ti ugali yo. Isa pasensya. Pagrigrigatan di ti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata, maawatan nyo reta. Agpawitak, ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanaganak. Ken uray ti abas tuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traitor dagita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Dagita kakabagyan mi Impulong da kadagiti anak ka. Nalaing da ngagparboy ti sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak, nana. Tano ibagak tagpay so kadagiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Basol dagita kakabagyan mi Manakibiyang da nga main. Masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tedda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan magtiginatang da. Dagita tricycle ang kaskada jeep. Second hand pa'y mga raw. Sana bale ata may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wen takasta tinaapal a tao. Guraan na ka nga uray awam maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario, ayan, nana. Day taman, karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario. Da kayon samot ti manggurgura kenkwana. Nang runa idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo, anana. Apay nga raw, akas la iso ti ayan ti simpatyam. Siyak ati ayunam, tasyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda.